Me dey Isaac Akwadwampo, obetumi afem the great ampo mbrembren. Wonu me nka mo ni ehwe too much G8. Too much G8. Mo ye too much. Na me so me ye am fire. Mamo Aquabashonko eba to my GHS so Nana ama Owuswa enimidi na sabre so training issues and anebre aso set me de ebesumo ewo yefide eso nebusia for Ghana and brada ebetodwa say ye special prosecutor do di kan awo maimu ye no edena akoye mransem mechira constitution no emu Mr. Martin Amidu word letter of resignation no what was signed I was say Eddie Ekoma Mampini say the Jumedie a special prosecutor and woja Eddie at war. They was for in some way Ebet Babonteno to say Ghana for Dona Kakra because when you be an anchor bra yes when in grandpa attend home committee I be and no seven say na nibre so say person when you man no why ready and was I crowd say obey say juma no Eddie Abwa ne my Ghana nti say na ba ye nti a ye fie dodo a ye ni pose won tena ye sa position as a special prosecutor enya nso ye na tete na dwumedie krampo no won susu so ne hye den won be na tete was the resignation letter ba na tete akwai tete asem bi ewo na asem na esi no na ema ne kwan ema ne intimate position nti peni ye ko share ye ne letter no emu nsem a wo tro a do de kire mu se no and wo gina so nti wo resign every position nebusia form wo share ni nsem no emu a letter no a asem potiana ye ne hawa wo share no ne esi no kwan se wo nkoso anye ne dwumedie ene se wo patch say we need independence and ebiem so no freedom to operate as an independent body ewo fa kono kwa betimi aye ne am making a decision setimi aye your person be ya so aye pefi ne dwumedie ne yetimi nya no wo patch say wo no wo nya bisa na ebiem wo sa trust so say ebra wo ye Airbus scandal no ensem no we ye awode the former president John Mahama edin eba bonte se wono na government official one for Airbus scandal no wo wie ye no koye another issue be no Agyapa royal deals na according to Mr. Martin Amidu ne letter no emu no sa Agyapa royal deals yi wo koye wo ye mu hwehwemu hu se honorable Ken Ofori-Atta or finance minister ni din ebom nsem no emu bi na tese wo de to dwa no emu won ma na chief of staff Mami Frema friend no tese wa ntimi amfani wenya no nti was actual letter de kire no say wonya de oye bia na immediately wonmra omampani akache na tese wono no emesi nkonwa emfa ensem no na according to Mr. Martin Amidu no wokon one Mrs. Frema kodi enhemu no asem odi to nenim ene say Mampeni ebese wo hu no esan say Agyapa royal those no kwan offer so dealing with issue no enye na nije sa no kwasem so no mampeni ekodi ehia no sa pepepe na according to Mr. Martin Amidu mampeni ekache no a wo sa edisi su duase say mampeni ekache no say won twentwen nsem no so won reserve nsem na hu nya so ba beto abonten public light no that is wo bia ehu nsem no say na kono nanti eno and wono Mr. Martin Amidu who said that be conditioner woni mampeni edi ketra so wo hwehwe fa na dwumadie no no akwese mampeni ebunini edi egu conditional so say we want freedom to operate na ebiem so no obetimi no independent so bi enim how bi eni akire obi enu obetwe no atwe no awo from na say the decision to be taken no obi enu a obe send decision na say no na sisi ade mampeni atmo de atno nim no oye busu nte na no ni uselessness and as any usefulness was our position no any day nti na hu be hin say wode na kade ebeto na wode asem we beto abonti na nkofo ka say Mr. Martin Amidu asem wa uke de eto asum kra enye wo na amra no ama wo kwan say de dwuma say je ni say na ye ni say nunti wadwumadie no grandpa ye de ara
distractions bebe mu obstructions bebe mu ensem de bi adam bi sori e wo man mu e betimi out and train ye wodwumadi mu batiri nie mu no na wonim say ye den ara ensem se metimi esi ho kwa because adwuma na wodi no with criminal issues na medele obi a wafom mmra no obi a wabo oman na po e no no medele nti e den ara enka be meet such difficulties nti adenti and mampeni added to him say impo yeah Agyapa royal deal na say Agyapa royal duty no trip esana say and one sem no fabra from and went me and can pay incident him say na oka sem be nti meye sa amana juma and so na say me few na say won pe me wan ka say imedi na wa wo tena se na mampeni ka sasem no echira wo se da bi wa ka kire nti wo wan ka sa wo you wedi adenti na one koso anye wadwuma se wo man no ahodo se na wo prove chen hyase na ye committee toto ma no se na wo de tu de se wo man mu do na wo be se wo man nya nkoso wo be se wo man no entumpon wo man corruption ni bribe e koso case e koso emra fomu se wo kan sa na wo be se man enju ndia adenti na o man pani empost wo de asem otu animu we nyina wo ne mu anyina ma wo man no anwe wo man kan ankoso anye adwuma na nte se ampa adwuma no poma sibra na se Agyapa royal don one penny poma sibre na wo man pani ka asem no epe ekire wunti hu ni se no nti wo ja adwuma no e de to bi mu so no ebi so ka se man pani na mu a wo hi no ene wo bia mu so o se twa na mu na no Mr. Martin Amidu no den pa no ko betima ye biem Ghana ha se wo ye wadwin se wo de wonkwa ebe to so de wonkwa betwa so be nti na agra bu nti agra so na agra di wona te se wonkwa no wanya e de twa so sa e na ye anasa bre me yawo woni ye ne yonko ametuale wo mo ka so mo de wonkwa ebe to nsaye mu no ma ye undercover investigation de nsem a wo Ghana ha corruption cases so betu dana te so bi enwu bi no na na so ma ametuale ewu ya be si na ye hu nipa ko oku no nti o my way there we are also the woman to watch it now the woman to our mind juma say we be can pray aye bibi am o mind na wan try now with the wonkwa and be trust into no and I am Mr. Martin Amidu was slow na nti ogina so e dey resign na nkwa no be gina ni trade di man na dem bi nti so we say was slow na the threaten no na ediem ntu no mampani esi ni kwan kwa de wontimi nya dia ene yenya no man enko atese ma ye ka ne won sembo ni bia no mampani na mu ana ogina Ghana for enim e ka che Ghana for so wono de wo ba wo be yi eye wo mo eye indulge in katasheshe ene proye wo be tutu ma se e wo man mu na so omno emu katasheshe asema beto da ne ye mu hwehwemu ne de won sem to bonti no be ka se yan twen so anache se na ya akasa mu ni yate ye wan se so wo ye ma ye nso onye ma ye we dia ya bato afi eberem to ban na bentu wono no wa kire wa dwen wo du kokromoti no achebadwen ebusia form aha ela me de adwenche na se de Ghana for no ka efa Mr. Martin Amidu ne resignation letter na nsema otrogu mu no me de ebesi won so akonya so beche wa dwen e de afa hom na wo che wa dwen wo sa follow ye awo ye Twitter and your Instagram handles at too much GH and at too much GH underscore and your Facebook too much GH nana ama owusua enemy na me ya doma yebesa edi eshabi makramo too much GH me did akose Japan e brebi am bese me TV me hwe too much GH omo de mufo hey omo sports and entertainment hey omo de mufo mo koso show mo no ni ba gide bia me da ma say love you.